Meba Uncle Prince. Medam ase me mamu nyina afishapa mame ya bete wonka che me pacho ai ama fosia obe doctor enti me sro ti asem we yie pa en asem na me be kan no said ye tie pepepe me NPP ni mo obi a mistuki me se me NPP ni na de me ba be kan nyina ne se me a meti hoyi mini membership card impo nanso se mo maame akwanya Kennedy Japan ka be na free party no within a splint of an eye. Why are they? Yes, because yen hwade o yen nyina ye nim Dr. Muhammad Baumia modern boy wode na Akufo-Addo buy 8 years on be boy enne NDC fo bebre Ghana fo nyina hu Dr. Baumia ne nipa banya wo ye ne capability ama enne ne policies or the buy eno na ene eboa Ghana na yetimi atena ho se NPP ye na yenim nyansa nyina ye na yedi democracy buy na yetimi atena se si ye kwa akoto aba ye ntimi ama doctor anko unopposed na yetimi akofa kwasampani be ma we ya obi anim se wakoje contract ewo NDC me betimi aka che point blank se Kennedy Japan ogita NDC membership card se munimo. Yes. Se munimo a ne yetena ho se ye koto aba ema o kan senhunu enti bi pese me bi se o ye wi a ansa na ye bekọ akọ defend Dr. Baumia ansem funa waka afa ne ho na na ye nyansa na ye wona ewe he NDC form ye Jimmy for ye MPP for obi Ghana the whole Ghana obi anim se MPP the one go school crown on ye NDC professor na yetimi tena ho ehwe niema funwe ya na ekoso se Kennedy Japan MSA party no hwe nsem o keka ne niema onam a oye ne ye wie a ye Dr. Muhammad Baumia wie no afi ne ba be defend ana Mahama kra wabon a MPP mo bi o ya assemblyman empo wen mo nyam sen John Mahama ono kra ya ma obi an contest no ye ma ne ko unopposed how much more yen ye golden bed ne Ghana be bia be fa bia obi ahu the policy Dr. Baumia de buy ene ne no kwaredie ene ne capability a wo ye ne eti ho ne ye makwasampani we ya wakoje NDC membership card downgrade no ne eti ho ne ye hwe na ma memra sa Justin Kodua no so Justin Kodua ye wo aban ye call by election we have all the military apparatus yet ye lusu sa seat no me mfa general election ne kra ma ne ye wa aban ba be fa no ma ye lusu sa by election no anso ha o By election. Asino. Okay. General your friend is a by election ye lusu ye under his watch who ye general secretary anso ha ye ba general election ntam say no dey me infam ba mu no wo dey me pardon na o ho no what about ye ko your friend is akwetia ye ko ablekuma na mosa etna ho say o se opeso san ba biem na ye san koto abade mana na MPP nyansa na ye se won ewe hifa ye nyansa na ye se won ewe hifa oba ye mon kire me ade potia wa ye se ade wei na wa ye ama party no ede ama party no eti media de me kan nyina che delegates for ni say minim say 31st January no Dr. ebe wini na mum no ya tena se ahwe niema fun ama na koso ewo afi na menu mienu ye ba be defend sa ade no ade nti na wo se tena se ma sa ade no ye den eba in the first place John Mahama wa bon kra o ka se nka o mo prem obi contest na anka wonim niema nka ye betete ba o mo kata aso how much more ye wo nim die a whole doctor ni nim die ekọ akire na ye mom ye tenase eme ye ne hufi die wi afi ne ba be dware no Someone ate do nti mom aponche ye nyansa na yesi ye wo ase na MPP no we hefa NDC for na yesi o magimi o mu ni mo hwe na yes true ye MPP assembly member kra no ye professor NDC mu mo pa me tumi na me kirisiri
okuja to abrako NPP ma mumbisa me senko benya MMDC impo ayana and the one na foreign minister foreign minister ni yeti ho ni ye hwa ade tantantan we emebunu mu ntumi ma ye nsore kene Japan em ye stopo no ye mpamo ni free party nim na otutu na basa de ko me ka na nam obi ati ase me sikene Japan kita NDC membership card enna mamon trase enwe delegate na mo no odi skeda da mo no enno a abronye kan misumi sisu pim oye the most corrupt politician e wo Ghana oye ni brefo mi ametie na me ka membership card kwa mi ni bi enso bi same ahe a me de ewura MPP mo anya no na medwin hu me de ha ne se be support MPP ye wo me to MPP mo MPP ba oman ni nya so mfaso every corner wo bia no obi anya so mfaso eno na ma me nya manager me ye okay ono wanya contract ahuro nyina echi no hwe de odi da party na ase aka me a mini party card no me ne no wana mom na ese nkodi party na nim twitwiri form mo amu ye delegate amokoto aba mo mbisa mo these questions also do party na tama o kase onyina wo ne constituency no anka eye na sedie se nka odi MPP ni ebeba mo mbisa why na ye parliamentary we won the constituency na we abegina also no do party nti ento aba man abusuafo ne do so nti me de me di manu si no me si MPP mabu no si yentimi anye saade no na ya tena se atwen ma aka 18 days ye koto aba na which I know say doctor will come out victorious now the message nyina ne say from ye be doctor no sa omu ni mamu maye nkofo mu mabiem ebi ti say sa general secretary no ene omo party no de omu ni mu ane chobo eni sikadie basa ne nsemfro no ye nko ne sa biem this time around no me see ye be call ne say the NDC for call no ye be call ne edin so wo deserve no ye do be she ho no Yo. Madam Asibe, ya me share me. Yo, ebushanfo, yen follow voter queen account no mi pamucho. Yen follow voter queen account no AY no yen follow no. AY nso maka cho say use we nim as DP no. We nim no ye popular figure. Obi adim so your mama girlfriend. Say ya use. Me use. Yo, mad. Yo, Uncle Prince, Bremo why? Let's follow. AY me follow why? Say now so follow me why? Wait there, me son. The boys. Respect Pacho, Prince will watch why? Uncle Prince and Bremo why? Pacho. Uncle Prince. Bro, me da ku me na be kele gi on tamadole samado. No problem, AY, you messy. Yo, the boys, where the M say nipa bebre wasunti. Me che bebre. Me chia Uncle Prince, yeah. me chia woni a tiefo nyina nso. Thank you so. M say ne America ni say yen papa doctor there. Yen nyina ye nim say nyame dream nti. Say even nipa kra se yen tuma na yen nananom ene insamanfo beto ama na weni. Yen nyina ye wo gidie e wo mu say ya papa no 31st January be bobo aba no be na wa weni enya more than 90%. It didn't na me kasa ni say Kennedy yen nyina ye nim Kennedy ni su ene ne ban a ewo Ghana na ewo party no mo no ti say me ankasa de ya na ebinom delegate acho the delegate no are we not Ghanaians? We are all Ghanaians and ye nim eno ma ye papa bawumia ene nana Dubai wa be ye ama wo man Ghana ye nim no ba Kennedy nsam sebi ye gina ye free ya maame nom eyam ene baaye Kennedy timi di emma adagya nyina to abonten Kennedy no ankasa ne ma ono ane ma wase obeti ne sika hwe ne best school de ode bekwa kofa sebi ahyawo ni ba I mean we ye nipa na wotena se na we ye delegate ya wokoto aba
na wokotena ho na wokoto aba such a person na wankasa no, do you think about your family? Say wo ma wo yere wo nuanom wo dwere wo ho. Ye papa doctor Bawumia ni su ene ne ban a wo Ghana obi ani ho opa yemfa ne nkogina ho na ye me yase Ghana yem politics no ye de obi ko platforms obi ko campaigner ye omumusan questions. And what said there should be a provision for say what kogina platforms wo kasano nanki ama nipa bi abebusa questions bi abe nipa 10 yemusa questions enka Kennedy ko campaign biem da enka nipa busa ne questions no enka ko campaign biem da ya ni begina ho ne the doctor begina ho na yesi yema akrampa ya wo no reference be 5-10 years omra me kan bibi mfa Kennedy ni doctor ho a enka bo hu nsem anka be pie free Ghana. Such a person na Kennedy ebra bi be kan say wo kura NDC card. I mean, it's true. Ni ye eni ni su ni ban nyina no because Mahama say what den kokon ketenkete. What the 24-hour economy. Ghanaians have short memory. We didn't listen. And na ye nananom nsamanfo nyina nso okogina platform so enam no ni nkontompo a no ode ba ni wickedness ntino omuma ni piefri na no say kansem when was say munim na moto abama NDC a Ghana ye beton Ghana ampa eno na ye huni ni nyina echi na Ghana fo akoto abama no the same policies nana Kennedy air faso eno na wase obetimi di nkuto aye yogurt na obi a nkuto ya di koye yogurt ama wadi e na ebe ya nipadua nim say one nama oni message ni message ya ni say wakotete ohunu bode kra bode a na no me hu say waye wakohwe ayi sebi ye nuanom notness bi no bi shefugu a but we ni ma sha atade we ye we shewi ye de bode die ne eye. Look at the childish adena wa betna so 24 good years your own constituency enti na woni mu nyansa senka obetimi abie factory with nkuto a wodi ye yogurt na ma ekrom hofo na nya adwuma ye. I mean, look masa ye mu bi no mu tutu kwan so wutu kwan na kodu amanone a America, Europe and other countries na politicians na ye politics they don't go about this childish. I mean Ghana we are all human beings. Ghana esi etu kwa say no nyankopon aboa ma your papa doctor oba ye wa ma ye hunu digitalization na the whole world obi will be Asia. Say we go America for see even drones ko Europe Starmer labor prime minister o pe kwan ya wo be fa so anya drones say obi yare obi pe hospital pe nuo na ebenya drones na ye betimi betimi dia koma wo. Even Ghana, we have all this thing through the knowledge of Dr. Bawumia. How? I mean, me trans na me dwene ho pa na me hu say nkani kwanse nke trans na ye kasa ye campaign kura ma say doctor you will be nyankopon na yi na ma Ghana na wa yi na ma NPP for. Na ya na Kennedy timi ko gina se ka say obada ben. O Kennedy se ye kata ma ye nkofo de ba party ne mu. Ani ahochiranka binumu anya ebinumu sacrifice chew enso wa be benefit chew yen 1992 ayen mu bi wo honuma ye di party na chi no ye di yan na me ye chairman ye resources ye kakra nyankopon de share ye nyina ye timi de boa party ni party ma enso ye nya bibia wo mu enne masa me no wo kasen me come 60 years enso system say di party na chi me di party ya chi efi se no ne ya wo matum mi ko baby enye ye nti metise obi di doctor tem ana me hunu se even MPP flag kura obi tu akwene na makoma edi me kan se delegate se wo obi wo ye delegate wo koto aba dwene wo da chi ho dwene wo yi umma wo yire unua wo namfofo ho na your president be by one in the vice e by ya ye free education. Me tia se me kase me anya bibia wa MPP mu a enya me selfish interest. I'm a human being
and I'm capable, I'm fit to work, and I'm working as at now, you know, I'm here, Juma, and I don't depend on somebody. And in me can say, me man, ya bibiano, me wo fast, me nana no be benya free education. I and me no kasen krani be on university be a me letter ba na me see me ntimi nkai letter na akora bi betimi ba no abe nana no abeji no akaya mami wahun enu ni mfaso dia MPP di ba kro no obi adi nya bie o man no obi adi nya bie enye se NDC aba ni ekoyi sika bi di akoshe nkofo bi hwe sami jamfi small boy sami jamfi me bani me first month grani sami jamfi pe enne hwe akora we because of arrogance, because of the lies, because of I mean, a normal working candidate MPP in Pennyfosa Nanado in some boninian coffee, some of Mokikatia Nanado. And not if you say, baby, acquire could never see Bibia when a rear Right. Bibia be obey bia when a rear. I small boy, you see a basintali, so small boy, and I see Antony Cabium. A choir will fast with the MPP for one in Pennyfobi fast on and neck. Sebi ebia wo care home and na se baby I want to see kabia wo di ya di ye ho adwuma bia no e ka wo nko no na nka wa ba bontene kura be pa achew te say no na wo hye ye nim baby a wo hye you can come out wa dwuma your position edi ma wo nyina no umti medi so aba enti wiase Right. wo ye bibia no adwene daachi enti me wrap up na enuanom bi so aba so ne me kan se MPP fo moma yanye baako na mom Canada Japan de okura NDC card if you say Kevin Taylor ba Ghana no na Canada Japan oni omu yes ade no na omu plan ye na was no ekwan bia so no me fight na me gu party no ama NDC ateki power nti na Kevin Taylor enya authority onya is MPP be co position be 20 years enti me de me manu ba we me nua ya me nka ho na nya me nka woni watiefo nyina ho na doctor de yenim say 31st no nkunimdie ebe ye ne dia ida was Amen.